युवा मोर्चा तुमपेन पतिर पी पॉन्सी पिनी सेंटर बाजार दुम के दो बीजेपी असाई है मलोंग चेरोक तो अमाई कांगनी Dipu lamding kilometer hinia dungalong SST pen checking pe dopon bomahut ihum vegon arahum ke lokalong pen la ke sira suri phoke batangka ke neblong kosom lang so long ke disi atum mai kangni YAAC ningkan troke chok mahang ke thekar ni alira champen katalon Kardom pini prime time than bang pini lima linti mung pi non arjuik tha bertang ton pen non MLA kilik nang te bogbo mapor hut koson sike ong dunga vote mate a phai pen kache pahai unjima aputhak yuwa morcha tum pen kache sik kache dang pon pini bang so maya long koson sinon ke bang MLA kilik along owe kimi mate risoi jang atum sitame bang kapre karacharya song atum along ludundera chepong dunde det jima Lapen koson ki claim ke dam pensi rada tuma phan aninga pang samjin jima aputhak chethan chimung pon lapen bangso mai long phuluni mondol president Huniram Rongpi secretary dilaing ti lapen muhila morcha president Kakrum Tisuki langhin mondol pen vice president Nirupoma Rong Pharpiatum chitongdun alhiaman benanga chitongdun district committee president Bidya Ingti secretary Risi Beatum chitongdun Langhin pen in Rajit Rongphar 365 News India Amai itu phabu laso amai phat along ditum mondol committee tum han chethan chepare pondo ditum ke damtang chikoyon thomjon pri ditum bujutu kam claim election na kachi sik laso sik non mangai boot level an damnang ko laso than chepare ke kan ni district committee president hisabe Adak nitum boot committee bolte nitum ke athim mange ek boot 30 youth boot isi boot committee silong bang ko inso bang cap also la so thim men nitum boot bahini ke seng la so le bela nang si pasuna nang ko si nitum chithan chepare kanglo la so ten se alang nitum kerantia kor hut non prabjin pe ni thomang ko nitum boot level dam si along mai dam ko aso so meeting bidam ko long ke dam tang kor hut सरकार हिन पे नितुम टीम कार्बेंगलों असोजा पो तुरामों हंग मतालांग टीम दुम बनितुम बीजेपी सरकार सेंट्रल स्टेट अपन कार्बेंगलों सरकार तुम पीपी अवर साइसी तुम नॉन क्लेम तांगमा ओवे किमितुम भान कचिंग तुर भान पीसी क्लेम बीमा रिसुमार इजाम तुम भान पीसी ना क्लेम बीमा केबांगजी लोकचंग तुर अमुना तुर पीसे तुम साइ किडिंग पोंटांग मा लहाय कटुक कबे किमिसन अलामान राथेंग नो पाले पोन जीवन से नितुम खान की मुमकांग लो Pinaner lo apor di pulamding kilometer hinia dungalong SST pen checking pe do bomahut ihum vegon arahum ke lokalong pen laki sira suri phoke batangka ke neblong non apor Assam Assembly kilik nang kili bomajok moral code of conduct ka tengpen law and order tum ke ton ke lang pangchingsi along checking pe do pon bomlo Lason si pini static surveillance team in charge Surajit Singh na pen SI Juges Deka la pen ari sang ho tum pen keton kelang ahut ihum AS01 AE 8329 vegonara long pen laki sira suri phoke batangka longpon la pen motor kate warabang amen Ranjit Chauhan pusi pangthek pon apithu bangso tangka rona tengpen raikom sai khia tumaphan chepari dengpon Dipu pen Debram Kathar 365 News India Pini there ni phai kre phor ni YAAC ningkan troke chok mahang ke thekar ni alira champen katalon pon Arboretum kam Crop Center Matipung Dipualong Youth Alliance Against Corruption asong ningkan troke chok mahang ke thekar ni talon pon Ada por phai sirkebra minute likebra phopor YAAC mai phu Sanjoy Tiso pen lamain thurpon Maya long alhi sarpo man pen sar Saising Rongpi CCU Chief Convener Chetongdun la pen phapang jangaluhi Bipul Tiso KSYC GS Sarthi Tiso ex Army ang tonging ti AJD mai phula pen ongdung atum chetongdun Dipu pen Debram Kathar 365 News India Out lang no pen ke claim to po oposi ye long nei atum long nei
Kasi laso corruption lo pag lagi bis lahay dengan nak din lo mga dolo politician do mga laso putak. Elok leliang muni hanga palong yung halo putek posa pinang po officer sa bang nang po ha kumane isu tu office long kami klem tu hal do posa pinang po middleman ha posa pinang po bang nang po. Lasi corruption po labal ke tangka ipi lapen hala ke dengdun lahinya mo sebuji ipi bangta kecok cilo hala ke dengdun mana kecok cilo lapahinya bangta lo templu de lake adai dulu dia keninji alam asal anar lo te dharna ba isol ba program do ko amuk amuk siem mane amuk officer ban sarkar to ani gang samlak wang iwang to todam sari ke mane mehem ko mane officer ke top sari lasi isi organization tum isi ajak kong kavidet bate ajak kong ke herang long ledet ikila ta isi abemar lo isi nili mathaponi rar dharma tangka tusi arong bre aot do pen kimat happen chudet chupidet ini cerai det kude lagi telepon rata tangka mane ali bhang tusi chudet kimat ha abang phul mo kale telepon asi telepon ikam do baget arong do pino lagi ambena bhang pa kalau tusi benji Lakhain ko rapon nilip MEC constituency ke parlo Koilamati Hawar kosom lang solong KDC atum Koilamati Hawar along sai ka chuti ki pen kaching thuranat ke paprang dun thek jiaphan kaching waipon pinilabang so mai long Koilamati Development Committee thiek pen KDC kongsun bang modon kathar pen simai charipon la pen alhi sar poman pen ka chitong dun KFA maipu Avinas Ronghang chitong dun maya long pini ka chup hapon ang koke Koilamati Hawar long sarkar long sakuri mate urenga warsai ka vetum si ke onglang ke ongdong atum ke jo parnia ningkan ta sai chuti ki pen lok si kichu la si ke damtang KFA ro ke sengalong non prabjin pen sa rong ta ke joy pen pipon po arlo somara tum peri ke thaka jaton ta ki pipon jia phan bor ipon po pota rata thengnu che chakpon Koilamati Hawar long la pen karbiang long ke long le mi pik ajat le tiki sita athelong ke claim sela dedet nang jiputa thanpon la pen maya long nilip KFA head branch amai phu bikrom tokbi sujit timu bilison terang la pen arya sang ho tumta chetong dunsi maya long RDP dun rongasar singrong pi jaliram ronghang ram kathar kanya intia rongasar ta maya long chetong dun non ke bang jar ni anta Koilamati Hawar long ason sai katiki ato waranat kachi hungpon along bidi sore aning ke pathe dun thega jok KDC atum pen sai ka chuti kiara datum KFA mai phu Avinas Ronghang aphan archupon Nilipen Mosasteron 365 News India Pini abierta la puan sa kangton iglo ajo kimi kardom